office district transport officer kadika office kaman nikong ban pli hapo Eastern West Kasil district adi mala pli ya ka district ka office la pli do ba men balung do speaker je committee state assembly han ka gedon lang ba daskat la mari urong transport minister uba S building nongsi minister water resource DC ka West Kasil district uba SLT urong commissioner transport bat ke wide kirang ba sarkar kan ka juga sni la pli ru ya ka ka office ya ka ba on track kam na du kan sni ka bra pli ya ka hai ka jing pli ka office la yo ru ya ka jing kran na ba S building nongsi borong menteri jo sakar jela ubra pau ka jing sokman na kabar ka jing pli ya ka district la yo ru ya Kalau kejiman toy yang ni, Haba office jungi kalau don hajan, bat kejiman toy kawa konsang kalau yuk paiba nong susnong, jong ka Eastern West Kasil jungi, ngidon kam ban yele registration kum ki license, driving license, lani bangin yele kot kali thamai lani ban renew yuk kot kali. Ñiah lek nado dongki inding nong kliu ter Ñiah lek sadu nostoy nrei menta ngilapen urlong ia kane ka district transport hange po Eastern West kejungi kalau long kecing mentoy yo pai ba nong song snong kejongi ha kane ka po layoru ya jing tanda bada skat namare ubara Kyntu yaki pai ba makin buat renti yaki anyak kali takabakiar na kajing di ke basniu ba kumjuru makin mau yaki kendon ke badan lembaga transport ketika jingdon kam ketika ba kai ke jusul ke pangila bot ki purpose nem nado manswa dan rai hakajing boteng bolsin shibnai arbnai system asnam license kasakut no tu kajing siu to anda la poi ka por ko yo notice ng department ka he no tu kajing siu umla so ban siu poi sa kajing sa sis gitu ki permit gitu ki yujong ki kali kani ka way nga kwa ban kerpat lang ba kajing lap ka jonga kajing lu ka jonga ye ki balawan sa office ka jonga ban ut na ka por sa ka por habe de ban ki kajing kalong ka ka ba ba yangane ki emle jong pina kalong ka ka ba ba ban le na mar ba kani ka lalong digital system menta kementerian sistem jong kini ki tax jong kini ki siu ke bapide ban siu mah kerkom ke badai kala dai baik ke monitoring system ke Ñiah na tu na po Delhi nang tai kam dai shu kuman swak sistem ke bangila ban modify ke sistem ke bangila ban persna perle na galeng jongi ke government of Meghalaya hang ni state di snobha nga kerpat epi andala dai ke por ban renew la dei ke por ban siu yang ke tax ban siu yang ke tax persyam ban siu be ha ke por ko biang kanang ba kan like ban potential poteng ban ana la potential poteng ka bon sibun ana la poi ha ke por ko ba bon ka bong jinjar no ban pendem kene ke wei ke ba Ñiah ban ile ha ka jingut jong ki bon balang sosnai kwa ban ra putang ba mendon kala kelti na marba kumong ipi common system kadina do po teli nang tay de ngakermen ba mo piru do ginaw sosna jong kadina district pin bodin pin pensapleng lem yang ini ki jing perstu na galing ka jongi ki bakran wi ki way pat ki bamyo alat banwan hagani ksni krang ba kan nya bet ya ti kanika jing penyo ya kanika DTO office ka jongi ubat men baleng do kum mu li jonggam mairang bat kum kongsan jong ni ka janang ola pen pau ko jing so komen ka ba khrau ba ka district ka bathamai ka yo ya ka ni ka jaga trekam ka ban pensuk shibun ki pai ba kam tam ha ka ba ide ba ki kam kali bat ki gui de ki jing dum ya kane ka office jong district transport officer kadang tak kajing sukmen bakrau menyedon kat
hakan ka por ban play ya kan ka office jong district transport officer jong ka Eastern West Coast district bara ka ju ka por ban bu yo ni mau nong rim na ka banta ban sna ya ka permanent building haka jaka kaban ai saka transport department lingba ka office jong deputy commissioner Eastern West Coast kublai sipon ba inti vila traisi tomba ban penulong ya kini ki baro ki steps ki bangi ha ban board kumno ban sedang ya ki district office bat ya kani nginumla ban per long lane ban penur long mentak si kumne bangilan lada krem ke jinsul jong iba dasakiat lamari ibadi minister kublai sipon mada sakiat ya kajing loy jong pi ban pendep ceca bahadin bangalaya kren bat pi dekat balik babrol bagi baruan mun iju ya play dekat nadu bengisdang ban tebe yo pro nakamanta ban pentaba dekat distrik ke Batamai ke badan ke headquarter ni pemain telepon dekat ban babrol iyo ngaladat le dang menta arti utang nakita daw nga ban ay kublayru ya ba isel inti sa sisit badiling ba ka jing penstet jung isa siya ban poy sa kami jung ibadas kaya kanina singi menta ngila ya kaban le ya kanina office juga speaker juga assembly namar bangamdon hang sorka bat bangamdon hang government ikam baro kibade benne kalong lembah kini almon bagi badan pokok sorka ngam simla hun tang ha ka play ya ka district ka batma ban ngasmo tu shai baka kam kabak kam kia kalong hadin baplay ke district lada nisuhun bat kut no tang ka baplay ke district klem da penolong ya kini ki baplay ya ki office jo ke district jo ki department ki paper kata ka jing temu lang bantaban play ke district kalong leno kaya ke jumut jong ka jing play ke district ka jing temu kalong banuan ra ya ka sensar kada kamjan syaki paiba closer to the people umdai na kiwe pa kita kalong ban kam penjan ya ka sensar kada syaki paiba ngatrai di baidon hane ki bala kham rang ba balyanga susu ki bala em le sa hakan ko dong kata pinkan mau ba kumno kalong kani ke area life house nem men chua south house nem men chua sun house nem men chua kai kada kalong namang ki administration unit dane ki administration headquarter ki jangai ba nagi jaga ki balong saki jaga ki ba kendong ba jongan ni kendong kata nakata kadao kasyam sitong yaki pai ba bopli bamla ban poi sa ki headquarter kumaya poi lem ki badon ki bakot lane ki bala ban kot bol ban poi kam tam hagale ka pol ka juk menta
pangiong ka teknologi pemong ibadah sekian agi pol mensua mo kiton ki pol mensua kan siu tak spokesman lu teng le auditio le ki officer bakama jorong don ke jing yang keren angin tai don ke jing ma bakum li tai mentah masuk mentah galalong digital ka teknologi mentah dalam pengelah wak ya ki baro hak jing imju nak kata kadang kami panlong closer to the people of the far-flung areas. Ia kan jing play office la pension shed ru da kan jing ruai da kisamla da kan chi moria kam ju ka jing chat tan rai da ki self help group na thiet benter